بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته Dehel ambag kemon tukbalte in pagsarang sukurin si Allah subhanahu wa ta'ala PM bulan nimian sarong ni mga sawe ko sumagawa ako tiyak bahu ko tapi to si kaam maeseb ginhawabaran ko dehel lulaton si kaam amban ien tiyak kite pinagpunpun wa Allah subhanahu wa ta'ala si ellew ininen yene ellew minulliya wa Allah subhanahu wa ta'ala yene ellew pagpaiseban we dambuwa mu'min pili si kung tinaini mu'min yene ellew pagtaubatan sinkemon bariman yene ellew paglamilamihan sinkemon miskin ang banien si pasal painte yene maudo atawakan himumungan ganta kapangulong kukaam si ellew ininen gaitan dunia sumagawa mas sa kite amban kitab at tauhid ini kitab painte daran mo din tasalasay si kaam ngeddo kitalay amban ni maudo ni pene ti hadja bang inggelai mamurahin duk pene ti hadja bang inggelai pataaluk yene si pag-ibadatin mula-mula min jani me jamaah muslimin si kahalan ine-ine bang kiopito si me ilmu fiqhi o pamanen painte me bohe in asal-asal painte bohein tahor lissin tahor liqauli nabiy sallallahu alaihi wasallam innal ma'a tahurun la yunajjisuhu shay sabennal painne in bohein lissin ga'niya makaurungan iya lemmi bisan ine ipainte kapandakan hadis le sumagawa hek kepelai salah sayang ne mian menunjuki si buhele na in buhe ininen apabila kalamurang ine parkala dumain amban jins atau akan lumamud si iye gay kaalenan bohe bohe painte me lemmi atau akan me betate nalay najis na amban iyen gay kaalenan bohe gay kaalenan pure bohe gay kaalenan painte mian maun tahur yene bohe lissin gay kaalenan nasaiin do sa pag-ibadatin apabila ibadatin kasagetan ine parkala makapangga iye kasagetan parkala ine painte makabatal iye gay tinayma wa Allah subhanahu wa ta'ala duk gay ti painte kaalenan ibadat iliin painte kamaksuran ne nahangkan na in tauhidin ni jamaah muslimin minaanahan wa mesiya ulama an taj'ala shay'an wahida in ma'na pa inne sin tauhidin yene hinang mudam wa parkalain dambus-bus ga'niya sa kutune ga'niya sa gitne na ininen pa inte kahadjihan nen pinarihel we mesiya ka rasul-rasulan panagnaan Ginoo we de pinasaplag pa inte si me umat de pakanya-kanya yene pa inte at tauhid yene pagparambus-bus Pegge ibadatin gay tinayma wa Allah subhanahu wa ta'ala bangga niya pa inte koneksyon ni atawakan pa inte bangge mutaallik si pagtauhid
si Allah subhanahu wa ta'ala. Kwedo pa inte intahara kasutsi apabila ye kasakitan sin ine perkala la najis yene makabatal sin taharalay la tusamma taharatan. Gay kaalenan pagsutsi, gay kaalenan tahara. Sayen do sa painte in ibadatin mian bangi kaasekan sin pagsirik mian fasid wene gay tinay ma in ibadatin wa Allah subhanahu wa ta'ala danikian gay kaalenan ibadah. Amban may kahalgaan sin pagtawhid may jamaah muslimin. Iyan ay pagparambuspos si Allah subhanahu wa ta'ala. Hininang inin wa siye karasul-rasulan kanabinabihan. Awwalu da'watin. Panagnaan, panaabit de. Si may umat de tiap-tiap painte. Aban siye. Liqaulillahi ta'ala walaqad ba'athna fi kulli ummatin rasula an i'budullaha wajtanibut taghut. Ini dan painte dalilin sabenna liyan Messi kana binabihan duk ka rasul-rasulan tagna binoo we de si ummat de pangaka we de si ummat de duk sina ne painte mian kewajiban ganda pinasaplagan Yan kalimat tauhid. Pada Allah subhanahu wa ta'ala sabennal painne walaqad ba'athna fi kulli ummatin. Sabennal painne bakas pinabawa kami. Si tiap-tiap painne nation, yene umat. Kita idin tabilang kita painte amman umat pangute Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Duk kene madehluamban kitele umat painte Isa alaihi salam duk sila ne pareheluamban kita duk siya. In Allah subhanahu wa ta'ala mag-aka dalam Quran ni bakas kami pain ni magpaboo si tiap-tiap umat rasula yan pain ni mamandu na abit si pagtauhid tuju Allah subhanahu wa ta'ala yan pain ni an i'budullah wajtanibut taghut ininen pain ni ma'na kalima la ilaha illallahin supaya sinumba Allah subhanahu wa ta'ala duk patala ang bangkemon makakaat sin kalima la ilaha illallah. Demikian ikaduwe ang banne kahalgaan sin pagtauhid be jamaah muslimin. Pinapanjali wa Allah subhanahu wa ta'ala manusia induk jin. Annal ghayata min khalqil jinni wal ins ibadatun lillahi azza wa jalla. Yani maksud pinapanjari oleh Allah subhanahu wa ta'ala manusia induk jin dari asal diri. Pag-ibadat si Allah subhanahu wa ta'ala. Liqaulihi ta'ala, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Pahin Allahin gahit ko pahin na magpapanjari manusia induk jin, melainkan supaya niya numbasi ako. Na in kita ini mian muta'allik kita, pagantung kita si kalimat at-tauhid. Siway niyak panawhid te, siway tapaham te bang ini maksud ten pinapanjari kita oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian jamaah muslimin kahalgaan sin pagtauhid. Anna tauhida sababus sa'adati wal amni fid dunya wal akhirah. Allahu akbar. Sabennal pa inni in pagparambusbusin si Allah subhanahu wa ta'ala maksud nen pag-ibadat si Allah subhanahu wa ta'ala sabab pa inni al-aman. Al-aman. Yene mian makaluhaya, makahap akal, makahap parasahan, was saada, makasanyang dalam pengatian, makasanyang kailuman, makasanyang pangibadat si Allah subhanahu wa ta'ala fi dunya wal akhirah. Amban elaw dunya labinin bangkya mulai tujuh hadarat Allah subhanahu wa ta'ala. Pada Allah subhanahu wa ta'ala alladhina amanu walam yalbisu imanahum bidhulmin ulaika lahumul amn wa hum muhtadun. Pain Allahin yan ni siya pain ni magkahagat si Allah subhanahu wa ta'ala walam yalbisu imanahum sarta in pagkahagat diyan ga sinagetan wede bidhulmin iyan ni pagsyirik si Allah subhanahu wa ta'ala. Si waktu paturun ayat ini nen jamaah muslimin ajaib ni sahabatin sampai niya makabisara amban siya pain ni sine pa inni amban kita gay makazalim, gay pa inni makaanyana. Pag-iin kalimat dhunlay. Gay pa inni taanyanya, may inni ginawabaran Pa in Rasulullahin, dumain pa inni maananin ko pinain diyan.
Maananin pa inni, yan pagsirik si Allah subhanahu wa ta'ala. Maksud nin, bangiya pag-iman mo si Allah subhanahu wa ta'ala. In pag-iman mo'y, gay sagitan mo pagsakuto si Allah subhanahu wa ta'ala, pain Allah, ulaika lahumul amn wa hum muhtadun. Siya niyan magparasahanin duk, siya niyan kapanduanin ni Quran duk, kapanduan ni labayan pagmukti Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iliin pa inte kahalgaan sin pagtawhidin may jamaah muslimin. Hek kangano siya magpain, tati ko na pain ni tawhidin, way pain na paghalid way na tawhid. Way pa ini nga paghali na tiya jawab din may jamaah muslimin anna an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam kana yudhakkiru ashabahu hatta fi akhir lahadatihi wa kana yuhadhiru 'an ash-shirk. Sabenna in pangute Muhammad sallallahu alayhi wa sallam pinaiseba mo ini may sahabat nin. Allahu akbar. Pinaisiwa mo ni sahabat ng pasalan pagtawhid sampai kahinapusan kamatay ni. Dug pinaisiwa mo ni may sahabat ng pasalan pa ite pagsirik din akse pahali sampai kahinapusan kamatay ni. Liqauli Nabi sallallahu alaihi wasallam, riwayah min Imam Muslim, ala wa inna man kana qablakum kanu yattakhiduna qubura anbiya'ihim masajida ala fala tattakhidul qubura masajida fa inni anhaakum an dhalik. Pain Rasulullah dumain ke atau pain ne kadeh madubeh lomban kaamlay hininang pain ne wede iene pain ne kubur kakubul-kubulan yene karasur-rasuran den pagibadatan si Allah subhanahu wa ta'ala. Allahu akbar. Naan si ini hadis ini dan sumian tabisaw Rasulullah tariwaya ko pain te Maimunah do Aisyah si waktu ne saki gene tumengge. Si waktu ne saki gene tumengge. Sampai tasabut sidang buah riwayat pa Rasulullah ulaika hum syirarul khalq. Siya niyan pa inne sa lemmi pinapanjari. Yan na manusia magsirik si Allah subhanahu wa ta'ala. Pa Rasulullah fala tattakhidul qubura masajida fa inni anhaakum an dhalik. Pahali ka ang pa inni ang banko hinang diye. Hininang pa inte ine mi ang kakuburanin pamakuhan. Pagtawarukan, pagtawapan, pagsirik si Allah subhanahu wa ta'ala. Pain Rasulullah, inni anhaakum an dhalik. Sabihin na pain ni pegestik amang may kakainang diin, bagkainang diin. Iliin pain te kahal ang pagtawhidin. Sahaba, pananong sahabahin. Afdalul umma ba'da an-nabiy sallallahu alaihi wasallam Abu Bakar wa Umar wa Uthman wa Ali wa ghayruhum min as-sahaba. Sahabha pinapanjari puas amang Rasulullahin, yan may tasabbutiin. Na magkailangan siya pinaisipan si tawhid. Fama balo gayruhum. Nasa ingin mian dumay sa di ang bansiyahin. Sa di ang bansiyahin. Pamaham si tawhid kulang do tabiya niyan. Bisan pag-iman si Allah subhanahu wa ta'ala kulang do tabiya dumiyan. Sahaba, aimmatul ummah, imam panuhutan sinkemon ummah painte. Yan umat panghuti Muhammad sallallahu alaihi wasallam yahtajuna ila tadhkirit tauhid. Magkailangan si pinaisipan pasalan tauhid si Allah subhanahu wa ta'ala. Ini nang painte sambong yan manusia magpain tati ko ng tauhidin bisan nagkugay nga si anna ininen may jamaah muslimin na ko'y kasabot tay kapandakan sin maudu bangdang buwa parkalain kasagetan painte dumain pure sa dili nila yung banine parkalay gay kaalenan painte na buwa parkalayan pure. Kwe painte buhe maong tahur apabila kasagetan sin najis gay painte kaalenan maong tahur bal mian pinna painte ni alenin amban maong tahur pilha alin sa gili. Sayen do sa pagibadatin apabila in pagtauhid dun kasagetan sin syirik gayan kaalenan painte ni an pagibadat si Allah subhanahu wa ta'ala. Amban ien masa kita nikidigi painte pataaluk si maudu' te mian yatabasati an sinimian inalagid kita Allah subhanahu wa ta'ala min jamaah muslimin gay kita may pinasagaran pagkagania ang banne parkala painte pakaidduan te la'nat Allah subhanahu wa ta'ala
atau akan surga Allah Subhanahu wa taala, asih Allah Subhanahu wa taala buat melainkan keakahan kita oleh Penghut Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Panagnaan painte hinaram oleh Allah Subhanahu wa taala si pengibadat dan buat manusia yang syirik. Pai Allah Subhanahu wa taala, "Qul ta'alu atlu ma harrama rabbukum 'alaikum alla tusyriku bihi syai'a." Bisarahun si Muhammad, pai Allahin atlu ma harrama rabbukum 'alaikum. Akahante kaam bang ini tamanan hajja hinaram wa Allah Subhanahu wa taala usikaam. Allahu akbar. Allah tusyriku bihi syai'a. Dina kita ge magsyirik wa Allah Subhanahu wa taala si pagibadat te bisa dikit-dikit. Nah ini makna kalimatut tauhid. Yani la ma'budu bihaqqin illa Allah. Allah tusyriku bihi syai'a. Ini nih kalimat tauhid nih jamaah muslimin. Ini nih maknanya. Demikian nih jamaah muslimin tasabut pa itu Imamul Mujaddid Muhammad bin Abdul Wahhab in pag tauhid ini nih apabila sinampurna we dan buat manusia pasti oke mun pa ini. Iya nih kakahinang ni malaating. Tasabut ini sedang buat babu fadlit tauhid wa ma yukaffiru minadz dzunub. Pengajian pa ini kahalgaan sin pag tauhid duk bang tasabenna we dan buat manusia inampun si iya wa Allah Subhanahu wa taala perbusiannya. Subhanallah. Payamadun be tasabut sedang buat hadis sedang buat hadis min hadits Ubadah bin Samit radhiyallahu taala anhu annahu qala قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه والجنة حق والنار حق أدخله الله الجنة على ما كان من العمل رواه الشيخان. فإن رسول الله sine painne magnik saksi Gania patut sinumba malingkan Allah Subhanahu wa taala sabenalne in kalimat tauhid tu dalam pangatianne sarta bebeganne ini pangandaakan sin kalimat tauhid dumain dadella dumain hajainen dalam pangatian sibe binebeka peghe kamagpain peghe niya magpain la ilaha illallah Muhammad Rasulullah sumagawa wajib sibe pinapati sebab we peghe tahina ngwe ni ini makabatal sin kalimat tauhid. Ni apa pain sai? Kau ini tersebut si hadis Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma. Pain Rasulullah umirtu an uqatilan nas hatta yashhadu an la ilaha illallah. Taraku pain ni mapatay manusia atau monosin manusia sehingga senabut sin kalimat la ilaha illallah. Bangsa pain ni makasabut kalimat la ilaha illallah. Asamu minni dima'ahum wa amwaluhum. Atihanan gini halal si aku ini laha den duk kene painte mian pangalta den sumagawa puas ambanien sinupatan wa Rasulullahin umirtu an uqatilan nas hatta yashhadu an la ilaha illallah wa yuqimus salat wa yutuz zakat. Maka lapal ni si kalimat la ilaha illallah ada kala gay senenggahan sin sambahayang puas pian tahun atau puas amban panah dari sinsia pamaesib sinsia atau apa ini gay si pa ini matenggi sin zakat atau ngurung sin zakat binoro tu si masih sama kuai pegge makahinang sedang buah amban maka batal kalimat la ilaha illallah. Nah ini doain ka importante halin subay pa inte mian inenna dalam pangatian atau ilatikan wedela sumagawa subay inang gautaan subay sininang pangandakan kalimat la ilaha illallah duk patala amban kemon ini maka batal sin kalimat la ilaha illallah. Wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh pada Rasulullah sabenal pa ini magnik saksi ye Penghut Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan buah-buah ipun Allah Subhanahu wa taala duk rasul ne wa anna Isa Abdullah wa rasuluh duk pa inte si Isa gaya magpain mian anak Allah Subhanahu wa taala atau walang kyo martabat nen pasuno si Allah Subhanahu wa taala ga kinahagar wa ini ipun Allah duk rasul ne mo sinang pagtauhid si Allah Subhanahu wa taala pinaasi kay Allah Subhanahu wa taala surga
mian amba qadar yani apa inte kanine ibadat din si Allah subhanahu wa ta'ala. Tasabut pa inte sidang buah hadis walahuma fi hadits Uthman fa inna Allah harrama 'ala an-nar man qala la ilaha illallah yabtaghi bidzalika wajh Allah. Sabenna ila Allah subhanahu wa ta'ala pamanon be kahadian kalimatut tauhidin kahadian pa inte iene panabennal no kalimatut tauhidin pa in Rasulullah fa inna Allah harrama 'ala an-nar man qala la ilaha illallah. Sabenna pa inni Allah subhanahu wa ta'ala hinaram wene iene ebutin mangan sidang buah manusia ngalatikan kalimat la ilaha illallah karena Allah subhanahu wa ta'ala. Karena pagkahagan si Allah subhanahu wa ta'ala. Gadi asad dili maksud. Buat melainkan karena pagkahagan si Allah subhanahu wa ta'ala. In kalimatut tauhidin meges hinang kesyirikan. In kalimatut tauhidin ngandak si hinang ininan. Ilian pa inte. Hinaram si iye yan ebutin gay kinakan o epo. Ilian pa inte kahalagaan si pagtauhidin si Allah subhanahu wa ta'ala. Pawanong besi pagbanghad dya. Takalain mo ashhadu an la ilaha illallah. Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah kalimatut tauhid. Pa in Rasulullahin halal ni si iye sapaat kun si allahu kiamat sine-sine magkakala sin mian bang pa inne puas bangus magpaine Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tamma wa salati qa'imati ati Muhammadin wasilata wal fadila ila akhirih. Takalainu kalimatut tauhidin bu kebas sarwa ini pa in Rasulullahin halal ni si iye iyan ay sapaat kun si Allah kiyama ambaniin may jamaah muslimin kalimatut tauhid imam o kita magdalim surgain pagkahagan si Allah subhanahu wa ta'ala imam o kita magdalim surgain. Pamanong ba sida po hadis pa Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu ya Rasulullah man as'adun nasi bi syafa'atika yawmal qiyamah. Allahu akbar. Sine pa inne tamanan kegan ni manusia atawa pa inne ni an as'adun nas tamanan pa inne kegan ni manusia tasapaat we no si Allah kiyama o kay Rasulullah. Allahu akbar. Ini sambung Rasulullah pa inne man qala la ilaha illallah khalisan min qalbi. Sine-sine pa inne magpaing kalima la ilaha illallah sutsi ang bandaling pangatihan ni. Pinatala we ni kasirikanin. Geye pa inte ni an ngalanggalan sin makabatal kalimatut tauhid khalisan min qalbihi. Pigi kuno sabut ini manusia magpain la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Sumagawa binono si. Binono si. Kuno pa in Rasulullah si may khawarij bang se pain ne taabot ko. Mian si jaman ko kuito papatay ko sa pain ne ko kamatay Ad, ko kamatay Thamud. Atin jamaah kinemon si. Ini may khawarij lega sa magpain la ilaha illallah Muhammad Rasulullah magpain si sumagawa ga sinampurna we di kalimat la ilaha illallah. Hindi nang we di makabatal kalimat la ilaha illallah. Sayin pa inte kahalgaan sin pagtauhid si Allah subhanahu wa ta'ala. Wa Nabi Sa'id radhiyallahu ta'ala anhu marfu'an. Tasabbut we pa inte Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu marfu'an. In ma'na sin marfu'an yani mi'an marfu' pa ini asa bisara pa inte Rasulullah man pa inte si ilmu hadith ni apa ini hadith mauquf ni apa ini hadith mursal ni apa ini hadith marfu'. Bang pa ini hadith mauquf bisara sahabat bang pa ini hadith marfu'an bisara Rasul sallallahu alaihi wasallam iyan sinior kata jawe me pa inte ini muhaddisin duk segay bang si magsulat duk segay duk gay taha qala Musa alaihi salam bisara Rasulullah ya Rab. Sina magpain ini Musa alaihi salam. Ya Rab. Okay upain ni Allah. Okay upain ni marihala sinapo. Alimni syai'an adhkuruka wa'aduka bihi. Akahanun ko upain ni syai'. Syai' perkara atau ini ni pain ni. Panagbutan ko ka udut panganduahan ko. Allahu Akbar. Ini sambung Allah yang si oras maku Musa alaihi salam pa inni qala kul ya Musa la ilaha illallah. Allahu akbar. Dan buat nabi me jamaah muslimin dan buat nabi ini sambung Allahin okay Musa nabut biha jakyo kalima la ilaha illallah magpain na jakyo kan la ilaha illallah dan ini sambung Musahin qala ya Rabb pa in si Musa alaihi salam
kullu ibadika yaquluna hada. Allahu akbar. Ko ister gay kontento na Musa alaihi salam si Jamanley. Gay kontento. Pa ini ya Rab, o pa ini magparihala sin ako. Kemon pa ini ipunnon misa ininen o sa kahanlo ko sin kalimat ininen. Bu usad dili pinakukun. Kwe pa ini, kwe usad di pinakunen. Kwe usad dili dilai. Magkangot si ininen. Upama pa ini miat urungan be ku cellphone. Us kam ta cellphone kam 30-15 kemon. Us iya kawai adin siya pasad-di-saddi. Na urungan ko 30-15 do. Urungan ta ko 33-15. Napain mo siya sa mahal-mahal aman si Siyelay. Nasayin, makna iyan mian maksud sin Musa alaihi salam. Ina sambung Allahin. Qala ya Musa, law anna as-samawati as-sab'a wa 'amirahunna ghairi wal aradina as-sab'a fi kiffatin wa la ilaha illa Allah fi kiffatin malat bihinna la ilaha illa Allah. Allahu akbar. Pai Allah subhanahu wa ta'ala. Oke Musa. Oke bainne Musa. Bang behadja pa inne pitu lapis langit duk bulak iyan duk isi-isine seddi pa inne ban aku atihannen ga iya lamud duk isi-isine iyan kemon ni fikif fatin sidang kipaktimbangan wala ilaha illallah fikif fatin walhasil pinagtimbang la ilaha illallah sidang kipaktimbangan ubos pa inte dunya turuk isi-isi de pitu lapis langit duk pitu lapis bulak duk sadili pe kemon de dilem na ininen sampai kemon de tamanan bohat to pinagtimbang pain Rasulullah pain Allah subhanahu wa ta'ala malat bihinna la ilaha illallah andukda tinunggang pain newene mian bohat pain ne kalima la ilaha illallah tinunggang pain newene dunya ini duk isi-isi Allahu akbar sahaddi hajje lutu sindam buak manusia pag tauhid si Allah subhanahu wa ta'ala pagtauhid si Allah subhanahu wa ta'ala. Hekam makabatasin pagtauhid sumagawa meke salah saite pa inte sidang muli waktu bang niya waktu bang pinaabot kay Allah subhanahu wa ta'ala umul tendangan parangan. Hadisin magriwayatin si Hibban wal haq wa sahhahu wal hakim. Tasabbut sidang buah hadis riwayat min Imam Tirmidzi wa hasanahu. An Anas qal amman si Anas bisa sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul تعالى فإن رسول الله النساء يقول حديث القدسي فإن رسول الله قال الله تعالى يا ابن آدم إنك لو أتيتني بكراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك به شيئا لأتيتك بكرابها مغفرة. الله أكبر. عاشق سين الله سبحانه وتعالى luha si Allah hangkan ne pa inne si waktu sulusul lail pada Allah subhanahu wa ta'ala si waktu ne paturun si waktu ne paturun Allah subhanahu wa ta'ala pa inne hal min ta'ibin subhanallah hal min mustaghfirin ni ake pa inne maku ampun si oras ininen subhanallah Allah pa mangandak kita hal min mustaghfirin ni ake pa inne magtawat ni ake pa inne maku ampun Allahu akbar. Nanaan si kaptangan panguti Muhammad sallallahu alaihi wasallam hadisul qudsi pa Allah ya ibn Adam oke upain ni anak Adam innaka law ataitani bi kurabil ardi khataya sabenal pa ini bangkeo tek kapitu si ako pa ini magbodo se keo maka penno dunya ini nen hawa hektahan dusenon thumma la tusyriku bihi syai'a ubus pa ini ka oleh bisan ahad ga keo makapagsakuto si ako hatihanen ga keo makapagsakuto ga batal wa ino kalimatut tauhidin la ataituka bi kurabiha magfiratan. Allahu akbar. Tek ka Allah subhanahu wa ta'ala mo kampunan ni sa iyo sa luhan. Subhanallah. Subhanallah. Allah subhanahu wa ta'ala rahim. Suwe kita mako daran si Allah subhanahu wa ta'ala menikipatalibon kita abad pagsyirik si Allah subhanahu wa ta'ala. Sumagawa bang manusia imate painte ga makapagsirik duwa imaanan hindi makasik narka. Aqidah Ahlus Sunnah wal Jamaah makasik ya narka sumagawa painte la yukhallad fiha. Gaya painte tetap dari narka. Painte ahlut tauhidin. Ahlut tauhid sumagawa bang ahlus syirk laginin bang syirik akbar gay iya makagawa ang bandelen narka tigilan. Ganyan chance niya. Painte mian syirik akbar. Sumagawa bang syirik asgar insyaallah subhanahu wa ta'ala si aqidah Ahlus Sunnah wal Jamaah niya waktu niya makaluwas painte amban iya niya dilem narka alin.
Tasabut tu sampai inte mian we Imamul Mujaddid Muhammad bin Abdul Wahhab sidang buat bab na iya amban pa inte kitab ni Kalimatut Tauhid. Babu man haqqaqa at-tauhid dakhala al-jannata bighairi hisabin. Ini pa ini pengajian sine-sine na bennal. Sine-sine pa ini na bennal sin Kalimatut Tauhid pinaasik kay Allah Subhanahu wa ta'ala surga gani apagbista. Subhanallah. Allahu akbar. Pinaasik kay Allah Subhanahu wa ta'ala surga gani apagbista. Tasabut Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhu qala عن النبي صلى الله عليه وسلم قال فإن رسول الله أردت علي الأمم فرأيت النبي ومعه الرهط. Si waktu kupain ni mag-mi'raj, ini si waktu mag-mi'raj Rasulullah aman Masjidil Haram tiap Masjidil Aqsa sampai Paryata, tagna si waktu yang pinawajib ini sembayangi. Si waktu yang pinawajib sembayangi. Pinakite pa inni si ako kemon pa inni ummatin. Ini pa inte mian si waktu Rasulullah pa inte mag-mi'raj. Fara'aitu an-nabiyya wa ma'ahu ar-rahat. Na makakita ko pa ini ng buwa nabi, uwas pa ini duk tindet ni gak ngabot 10. In ma'na sin rahat, ini manag na ang bantelo, taman 10. Taman 10, ini tumpukan, gay palabi ang man 10. Na walhasil, ini may ummat dahil lulay, duk nabi ni, niya ko sa pati nulang kwe panulang te si oras te ko ito. Saya endusab. Wan nabiyya wa ma'ahu ar-rajul wa ar-rajulan. Allahu akbar. Dan buwa nabi huwa sa hatusan ibu pa inte ini ummat ni. Sumagawa manuhutiyahin pa in Rasulullah si waktu iyan. Dan buwa dolella pa inni niya nabi dan buwa dolella manuhutiyahin. Allahu akbar. Subhanallah. Niya sampai ini nabi pa ini dua kayu ditindek ni. Wan nabiyya laysa lahu ma'ahun ahad. Allahu akbar. Niya penari me jamaah muslimin gak ni anu tiya bisa nambuha. Subhanallah. Gak anu tiya anak ne pamilya ne anda ne uspawaris ne gak niya. Dari bekiu minta Nuh alaihi salam mismo anda ne ruk anak ne gak anu tiya. Gak anu tiya angkan ambaniin dehel amban kamatete. Pabasag te duaten ya Allah. Papatayun ko din pagtauhid si kao. Ipay da sa hadje, mian ilmu duk sa hadje dua pa mako si Allah subhanahu wa ta'ala. Dani kayo magpako ina-ine. Sumagawa sa hadje ya Allah. Patatapon ko din agama. Sa hadje nikmat pangurong Allah subhanahu wa ta'ala. Sa hadje nikmat, yan nikmat, yan agama Islam ininin. Sa jihad pa inte pangurong Allah subhanahu wa ta'ala si manusia sebab we itu en pagkauntungan dan ang bandunya labinen pagtemore to hadarat Allah subhanahu wa ta'ala. Sumpat sin kaptan ang pangute Muhammad sallallahu alaihi wasallam idrufi alaihi sawadun azimun. Si waktu ko pa ini mag-mi'raj idrufi alaihi sawadun azimun. Iyo pa ini manahagga pakite at pinakite si ako sawadun azimun. Iyene pa ini landung atau pa ini item haji. Mana ni landung ipi, landung. Mian item pa inna hajje. Fadhanantu annahum ummati. Ubus pa inni makatali ko hato ni pa inni inin ummat kun pegeheka. Hati-hanin. Dan nabi uktindeg ni. Item aja mapakita si iyahin. Faqila li sa niya ni pa inni magsuala si ako. Hada Musa wa qawmuhu. Mahikain pa inni Musa do kauman. Walhasil jawan Musa alaihi salam hekka mangutiyahin amban pa inte niyeme kuntaranin. Fanazartu fa ila sawadun azimun. Yue pa inni manahagga pa inni pagpayam ko yune pa inni kaiteman. Mian item pa inni hajje takitekun atau pa inni landung hajje. Faqila li sampai pa ini niya misasi ako hadihi ummatuka wa ma'ahum 70,000 yadkhuluna jannata bighairi hisabin wala adab. Allahu akbar. Ini suara mapakalesiyahin pa ini umat nun iyan pa ini. Duk pa ini magtuhod pa ini 70,000 pa ini pinaasay ko Allah subhanahu wa ta'ala surga kada pagbista. Allahu akbar 70,000. 70,000 pinaasik surga wa Allah subhanahu wa ta'ala amban umat dengan pagbista. Bang tinali wa akal te ininin min jamaah muslimin.
70,000 ininen, kumpas mo. Si Omar, Abu Bakar, Duk Saddi, may sahaba. Hatusan ibu sahabatin may jamaah muslimin. Gasiyan magsirik, bisa ng buwa. Puas ang bantang Islam de, ine. Mian, makalaman peke kita ininen. Subhanallah. Pakute si Allah subhanahu wa ta'ala bang paingte lumamod. Pinaasik surga ka na pagbista. Pinaasik surga pa inte. Gara pagbista ang anak te pamilya te kemonte. Kaya ni muslimin inen. Pinaasik surga ka na pagbista. Si dambuwa riwayat ang Imam Bayhaqi. Maku Rasulullahin. Pagka kakulangan. Maku Rasulullahin ya Allah pa in istazadan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahu Akbar. Rahmah. Ase si Rasulullah si umat ni. Maku Rasulullahin mikitamba. Sidambuwa riwayat umamok 4 bilyon. Sidambuwa riwayat 40 bilyon. Ini makasek surga gani ang pagbista. Allah Akbar. Pangpay kita pinasek. Wa Allah subhanahu wa ta'ala gani ang pagbista. Puas ang banien pangakaw Rasulullah. Thumma nahada. Ubus painte Rasulullah painte. Thumma nahada. Mian pabak. Atau donga. Painte Rasulullah mian puas ang banien painte donga. Donga. Ang ban pahalihan ni atau magmana kuat. Pamamay ko ikitali magtingko-tingko. Thumma nahada kuat Fadakhala manzilahu. Ubus painte paasek si lumani. Fakhala an-nasu fi ulaik. Maghigong-higong may manusiyain. Kwe istel mag-anumyaan. Kwe istel magbisa-bisa. Niyan bisa. Niyan. Fakhala ba'duhum. Ito yung tafsiran nin. Fakhala ba'duhum. Fala'allahum alladhina sahibu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sino berang may ayin? Sino yung tipayin na may ayin? Sa ipi. Payin may sahabatin. Na niya na nisamban siye. Hato pa ibne kasawian Rasulullah. Faqala ba'duhum fala'allahum alladhina sahibu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hato pa ibne tindik Rasulullah. Wa qala ba'duhum niya sa bisamban siye fala'allahum alladhina wulidu fil Islam wa lam yushriku billahi syai'a wa lakaru asya. Napainsan may sinduahin hato yan pa ibne may manusia inanak dilem pag-agama Islam musga si makas magkapagsakuto bisan ahad si Allah subhanahu wa ta'ala dahil mo ang magkatik ka Islam atau po sa magkatik ka Islam in pa hindi maana ni gaba ka sa magkapagsakuto bisan ahad in pa hindi panapsir ni sabati sinduay magigong-higong siya duknabot ni siya pa hindi sa diliberilai fadakaru asya fakharaja alaihim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa akhbaruhu napaluwas Rasulullah pa hindi ang banlumaan na inakahan pa ito yung sahabatin. Inakahan. Pa ini Rasulullah, maghigong-higong pa ini may anuhin, may sahabatin, bang pa ini sine may alentin at nung yan pinaasik sulga, wa Allah subhanahu wa ta'ala, ga'niya pagbista. Pa ini Rasulullah, ininan requirements ni may jamaah muslimin. Naan si ininan patampal kalimatut tauhidin. Naan si inin tasaben na luweno pagkahagarin si Allah subhanahu wa ta'ala. Pa ini Rasulullah, humul ladhina la yastarqun. Panagnaan syarab, panagnaan inakaw ay Rasulullah, yan may siya pa inni la yastarqun, gay pa inni mian yastarqun. Maku pa inni mian tabang, gay pa inni makutabang atau pa inni gay makutambal. Kanan mangiya may pedire gay makutambal aman sa wede. Si Allah subhanahu wa ta'ala pamakuhan din diretso. Yan may magpatawal, pasabayuan tawal niya pa inni balidwe, masru dug gayo masru. Hangkan ni Imam Muhammad bin Abdul Wahhab radhiyallahu ta'ala anhu atau rahimahullah si kitab na ini niya pa ini mian babun pa ini ar-ruqya wa tamaim pengajian pa ini pasal ruka pagtawal-tawal duk tamaim pasal habay napegge katauhan ni Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab ang pamaham si agama pamaham si agama niya tawal masru' niya tawal jinari, niya tawal gay jinari hanggang nega pa ini magpay babon minas syirki al hukawat tamain ga kay magpay sa iyan ipainte kapandakan yan may siya pa ini ga pa ini makutabang atau makutambal kabagsuran din dumain painte magpatambal kabida masru wala yaktawuna in ma'na sin yaktawun yan may manusia taga saki ko may painte saki may diabetes ubus mian gabi niya, choice din sa dili, na painit ang balon ni ko, panambal ini ng ebot ipininin. So, pamang taga bakat ito, gay kaulian,
ngidto iya palinsahan idinugkit sa iya. Ili ang painte mian akhiru dawa. Gani niya choice sa dili. Naigi hini nang wene. Wala yatatayyarun. Yaduk damit yan ni Messi pa inni gaysi pa inni magtatayyur. Yan ay magtasao. In maana sin tatayyur may jama'a muslimin. Iyan ay parkala, so kung parkala, mag-itimad kyo si manuk-manuk. Pa inno mag-business kusumo, niya kedyaw kusumo. Naaraustek kani manuk-manuk item ang bandibangan. Pa inno ay kupili. Mag-negative think. So pa inno tiyan ay pagwain inin. Hato miyan, pa inne siguraw. Bang dalil mamesihin. Mian maham be kumakaeddo mole aja kurpoto ko wala kaeddo atau agoyakan mesay mag negative thing na engage nari si agama Islam engage nari si agama Islam paasik si sirik pagge me zaman lay me waktu jahiliyah kapetek ka agama Islam say bang si maganda pinabalik na paluki paluwas si samyan bang palayang ni asang inap kanawan apa hindi okay pa hindi kinabayaan kayo Allahu Akbar. Bisa dun sabi iya, pa ito kinabayani sa mapadat ne. Sabab niya, taliling hilay siya gay hapa, hindi manuk-manukin pinarusyanin. Ini lai koneksyon manuk-manuk lay pa inte. Miyan lai si pakandani. Hangkan ne pa yung kaidahin bang si akida. Minasyirki i'tiqadu sayin sababan wawalay sa kadalik. Allahu Akbar. Amban pa inni sirik mag-itikad kyo pa inni na buwa para kalaian sababan. Makahinang sabon pa inni, sababan pa inni, sababan pa ini para kalamian wawalay sa kadalik po dumay sabab gani alay niyan sabab ne hininangan Allah subhanahu wa ta'ala minasyirik pagsirik si Allah subhanahu wa ta'ala nawang tali-tali do kalau ini yung kyo akal Allah subhanahu wa ta'ala ini may koneksyon manuk-manuk lerok si palengan mo pag andali bang isab kyo gay kinabayaan pinarusihan no manuk-manukin bang isab kyo painte heba si palenganan no pinarusihan no bulanin paino niyan hangkan ko biya excelente bulan niya ang biya tawal lang niya ang gahap sa atkon ila ay connection nin Allah importante manamal pagtawhid ng jamaah muslimin wa ala rabbihim yatawakkalun pa rasulullahin ikaampat syarat yan ay manusia sampurna pagtawakkalin si Allah subhanahu wa ta'ala subhanallah sampurna pagtawakkalin si Allah subhanahu wa ta'ala naampat surut nabantahin ang madambuwa manusia ininin alam mo diye painte ang ban 70,000 makasik surga Allahu Akbar makasik surga ganiya pagbista yadkhuluna jannati bighairi adabin wala hisab pinasik si surga oleh Allah subhanahu wa ta'ala ganiya pagsiksa ganiya painte pagbista Allahu Akbar faqama Ukasha ibn Mihsan niya dambuwa ning sahaba si waktu bisa Rasulullah fa inna ya Rasulullah ud'u Allah ay yaj'alani minhum Allahu Akbar fa inna Rasulullah fa inna si Rasulullah alin sahabat Ukasha isme di fa inna ya Rasulullah dua harun ku pa inna bang pain kutahin lumamur amban ni apitong ibuye fa inna Rasulullah anta minhum lamud ku pa inna lai thumma qama rajulun akhar ningin sa dambuwa lillahi fa inna ud'u Allah yaj'alani minhum pakuhanun dusab ko si Allah subhanahu wa ta'ala bang pain kutahinang ku ayalay lamur amban 70,000 lay pain Rasulullah sabakaka biha Ukasha Allahu Akbar kareluhan ni kapain ni Ukasha kareluhan ni kapain ni Ukasha na ini parkala sabay kita magdeluhan pain hinang hap dumain maananen we dambuwa sahaba ininen mian painte we geye painte maka inete maka sek surga Gaya makasik surga. Sumagawa Rasulullah arakala niya la itakitene sedang buat lalay suwe pahap ne hinangnin. Suwe painte pahap ne hinangnin. Atau paine arakala bang magpain Rasulullahin paine. Anda minhum kadalik maku kemon sahabatin. Ipainte ang nga hikmah paine ulamain. Pagi Rasulullahin niya kaurungan niya mian katao atau pamayam dumain pamayam tu pigi nabi Sebab ada buat waktu. Dan buah waktu niya dan buah lela pa inne ausini ya Rasulullah tuanunku atau nasihatanku kepada Rasulullah la tagdab tagay pa inne ngama ubus binalik ko inne pa inne ausini pa inne la tagdab sampai minta lu pinabalik-balik kan la tagdab tel nasihat tagay pa inne ngama we het ka panganasihat si iye pa inne salli makajadi ka pa inne nang bahaya atau sampurnaon pag iman nun pegi katauhan we Rasulullah na amyaan magsambahayang Amian sampurna bagaimana sumagawa murah mama.
Naiyan painte hikmah aman Rasulullah me jamaah muslimin. Naiyan lumayan maknanin painte gaya maka ase surga iyan painte sababan pamaham painte si akidah. Geru ke tumahan ulay pergi pakas pemesoy dia pesoy ko bang. Mian teman-teman ko may 5 minit niya ane. Pergi bang asal itu gusta ini. Painte tasabut wa Imam Al-Mujaddid Muhammad bin Abdul Wahhab. Sidang buah painte kaptangan ni si Babul Khawf min Asyirk. Iyan painte pengajian pasal katalaw si pagsirik. Pasal katalaw si pagsirik. Pada Allah Subhanahu wa taala, inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi syai'. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sabenal painte inna Allah Subhanahu wa taala gay ngampun sine-sine makapagsirik siya gay ngampun. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Duk ngampun Allah Subhanahu wa taala pardusehan puas amban dosa syirik. Saya ingin anu ni ada buah ayat ni ada buah ayat Allah Subhanahu wa taala magpain inna Allah yaghfiru dzunuba jami'an. Benar inna Allah Subhanahu wa taala ngampun dosa kemon, ngampun pardusehan sing kemon. Ini magtaarud ayat tu painte. We magpain Allah hindi ngampun dosa syirik. Ubos sila buah ayat magpain ampun ne kemon dosahin. Enggak magtaarud ayat enggak. Sumagawa magtaarud sebab pamaham nu kulang pamaham nu si agama. Kemon syara gayat magtaarud. Sebab sambat Ibnu Hazim sini-sini pa ini maya man syara syariah agama Allah Subhanahu wa taala magtaarud ga magtawa eseb ni akal nin kulang kakulang-kulangan ni sebab ayat pa ini syara'in ga magtaarud. Ini mana sin ayat binasaku dahil lulay sine-sine mati makapagsirik ga magtaubat dahil man kamati ni gainam po ng Allah Subhanahu wa ta'ala. Ilian pa inte sine-sine mati dahil sine-sine pa inte mati ga makapagtaubat si Allah Subhanahu wa ta'ala bu iya dalam syirik ubus dahil lulay pa inte miyan makapagtaubat dan bulilay makapagtaubat si Allah Subhanahu wa ta'ala. Ilian pa inte pagbidaan ni pa inte pagbidaan ni dambuwa pa inte mian Abul Anbiya mian amma singkemun ka rasul-rasulan duk pa inte ka nabi-nabihan makipatalibon ang pagsirik. Amma sin nabi Abul Anbiya amma sin nabi makipatalibon ang pagsirik si Allah Subhanahu wa ta'ala. Ina misanin wajdubni wa baniya an na'bud al-asnam. Makipatalibon ni si Allah Subhanahu wa ta'ala dukmi kaanakan ni supaya sige makapagsirik si Allah Subhanahu wa ta'ala makasumba pa inti asnam nabi namang payaman no sine ko kay manganduahin si Allah ya Allah patatapon ko dalam pagagama ini dambuwa ko purek-purek manusia sumagawa nabi ya Allah pa ini patalahon ko bang pagsirik ambat niya jamaah muslimin sebagai pekat duaan ya Allah patalahon ko bang pagsirik ya Allah papateon ko dalam kalimat tauhid hangkan ni pain Allah wala tamutunna illa wa antum muslimun wala tamutunna illa wa antum muslimun ilingan alwe ni barimamin dinagay mga kumamati malaingkan dialim kalimat tauhid dialim pag-agama Islam ini. Iliin pa inte kahalgaan ini mian pagtauhidin may jamaah muslimin. Wa bil hadith tasabut sidang buah hadis pa Rasulullah lasane sikite akhwafu ma akhafu alaikum asyirkul asghar. Tamanan pa inni katalewan kulu sikaan ini syirik dikit-dikit. Subhanallah. Rasulullah tinale sikite. Fasu'ila anhu tinilebe. Wa ma syirkul asghar? Ini pa ini syirik marikidiki ya Rasulullah. Ni nilawi. Pa in Rasulullah ar-riya subhanallah. Riya pa ini riya pagpakita-kita. Iyo hati dumain syirik dumain ni hadja pa inte syirik manumba pa inte sisa di aman Allah. Mismo pagpakita-kita numba ko si Allah sumagawa pagpakita-kita no dumain karena Allah syirik hadja si Allah Subhanahu wa ta'ala. Na ininen yan panambong siya manusia magpain bid'a wa mo itinaksin tauhidin.
Bangway pa ina binahagi tauhidin atau pa ina syirikin, syirkul akbar dok syirkul asgar. Ini nen panambung si siye. Pegi siye kemo syirkul akbar gak niya. Na mustambak min hadis ini amban hadis ini nen magpain Rasulullah syirkul asgar wal hasil niya syirk akbar. Allahu akbar. Nah, ini en pa ina panambung si siye. Ini manusia magpain gak niya syirkul akbar atau gak niya syirkul asgar atau apa ina ge makadari binahagi ini bayuan kasyirikin. Na in parihain ni jamaah muslimin apabila keo numba si Allah subhanahu wa ta'ala ubus aku pa upama romantik am sampol ni nambahayang nambahayang keo karena Allah ubus takiteno si anu atawa sila-sila na takiteno pinapapek no panambahayang no sumakawa panambahayang no karena Allah ru ilien syirkul asgar pegi takiteno ya pinapapek no pamatiha nun pinahap-hape nun paruko nun kita nun sumagawa panumbahan nun karena Allah ilien syirkul asgar gak keluar sama agama pegi panumbahan nun si Allah sumagawa piil nun hadja piil nun iya ko istel pinakitihan nun piil nun inkau beriman inkau ha'ahab sumagawa banglu si anu nambahayang keubus banglu si anu ke nambahayang syirkul akbar lumuas amban agama sebab pegge ko sa kaula-ula iye pag ibadatan nun ng jamaah muslimin sa iyan pa hindi pagbigdaan iyan riya dua bahagi pa hindi iyan riyain tasabut ibn Mas'ud radiyallahu ta'ala anhu anna an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam qala man mata wa huwa yad'u lillahi niddan dakhala an-nar rawahu al-Bukhari pa ibn Mas'ud ta'aka wa Rasulullah sine-sine pa inne mate wa huwa yad'u lillahi niddan dakhala an-nar mate pa inne ko tasabut yan sinila yene parman pa inne inna Allah yaghfiru dhunuba jami'a duk inna Allah la yaghfiru inna Allah la yaghfiru ay yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha iya pa inne pagbintaan nanaan si hadis ini nen pa Rasulullah man mat yene hak sine-sine mate ga makapagtaubat wa huwa yad'u lillahi niddan ubus pa inne in iya lay pa inne ni an makapakus sa tiyaman Allah subhanahu wa ta'ala atawa pa inne atawa pa inne makahinang ni pagsakuto si Allah subhanahu wa ta'ala dakhalan nar gania pagduwerwe makasike narka gania pagduwerwe makasike narka ilien pa inte kahadjihan suwe kita magpatalibon ini amban pagtauhid sabab way may jamaah muslimin hal gak manamal ini nen pegge itu iene pangaputanten pegge pa inte ini nen iene pangaputanten gak niya sa dili iene pagtauhid ini nen taal kasi dambua pa inte mian riwayat ambat Imam Muslim min hadits Jabir radhiyallahu ta'ala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man laqiya Allah la yushriku bihi shay'a dakhala al-jannata wa man laqiyahu yushriku bihi syai' dakhala an-nar. Sine-sine pa inne mole habhadar Allah subhanahu wa ta'ala. Maknanya habhadar Allah subhanahu wa ta'ala. Gaya makapagsakuto bisan ahad makasike surga. Ku ene pa inte tasabut yan sinilay dumain maananin makasike surga gaya makasike narka. Bagi magmaksiat ko pa inte irtakaba kabiratan min kaba'ir dzunub makasike narka. Sumagawa gi tatap ilian pa inte kajan pagtauhid gi tatap pa inte delem narka sumagawa pa in Rasulullah wa man laqiyahu yushriku bihi syai'an dakhala an-nar Allah itu sine-sine pa inte mian mate ga makapagtawad si Allah subhanahu wa ta'ala bumagsirik ke bisan dikit-dikit makasike narka pinayaman bang sirik nen sirik dikit insyaallah subhanahu wa ta'ala ni waktu maka asik surga bang sirik dan syirkul painte akbar yukhallad fin nar dalam neraka ia kasapalan gak niya painte oras ni maka gua ambat dalam neraka amban ini jamaah muslimin so patatap te iene pangatian ten mian painte maku si Allah subhanahu wa ta'ala bang pain kite mian patalani amban pagsirik hangkan ne payaman no dalam Quran mi jamaah muslimin tagna pabikesan oleh Allah subhanahu wa ta'ala hinang syirik pada Allah fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun
Allah, di na kita magsakuto si Allah subhanahu wa ta'ala. Duk panagnaan ni sa pangandaakan wa Allah subhanahu wa ta'ala ang bantag na sampay ko ito. Ginang ini, pagtawhid. Painallahin, Ya ayuhan nasu u'budu rabbakum walladina min qablikum la'allakum tattaqun. Allahu Akbar. O kambe manusia, painallahin, sumbahon di Allah subhanahu wa ta'ala. Ini makna ni at-tauhid ipien. Pagge makna sin tauhidin la ma'buda bihaqqin illa Allah. Sebab apa? Gaya kau galak ya ni manusia magpain pa inne. Makna sin kalimatut tauhid la razika illa Allah. La khaliqa illallah, gak niat magurung rezeki melainkan Allah. Gak niat apa ente niat magpapanjari melainkan Allah. Ini galap kamalik pag maadanin. Pag maadanin ini yani pa ente tauhidur rububiyah. Tauhidur rububiyah yani khas hinak Allah subhanahu wa ta'ala. Bang yung magmakna sa miyan. Bang kui ini musyrik zaman pa ente Rasulullah makasik si pa ente magdalim Islam. Pegge insiya lay yukirruna bi tauhidir rububiyah bil jumlah. Mian mangapun si pa ente, mian si pag tauhid rububiyah bil jumlah ga si pa ente magsirik si pag tauhid rububiyah ga. Mian magkapanjarihin magkagad si Allah, dumain sanam sinumbarin, magkagad si Allah. Magurong rezeki magkagad si Allah. Sumagawain pag-ikrar diyan lam yudkhilhum bil Islam. Gak makapasik siya magdalim Islam. Allahu Akbar. Gak makapasik siya magdalim Islam. Ta'aka wa Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, yani musyrik zaman ko itu agladu syirkan minal awwalin. Pagbigdaan nin be. Ta'aka wa si kawaid arba'ah. Si al-qaidatul rabi'ah. Yani musyrik sinit niyan si zaman Rasulin. Si zaman Rasulin. Duk musyrik zaman ku itu, zaman Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, makalanduk pag syirik ini musyrik ku itu hinamban. Ini musyrik si zaman Rasulin. Sebab ini musyrik si zaman Rasulin, mag-ikrar siya, magkahagad siya, gak niya magkapanjari, sadi malaingkan Allah. Sumagawa musyrik ku itu hinamban supia, amban painte me siya, magpain siya kemon me uwalirin, mian makajari nabang si pagpapanjari ng buwa painte ng kanak daling bektek sa ini makajari atau painte ng buwa nabi mian magpain si makatamang si pag mian si pag yan tadbiru kaun yan magkontrol atau akan magpausa sin dunya ini makatamang Allahu Akbar yan me ini me jamaah muslimin ga taaka painte we Abu Jahal ug Abu Lahab Allahu Akbar. Saat hati pagsirik dan si zaman Rasulin sumagawa gak paluas ang bandelade in sinumbare iyan pa hindi makatamang miyan makajari pa hindi nabang makapanjari sinambuan na kanak delem beteng sa ide sumagawa mayam ke musyrik ko ito tandaan din pa Allah subhanahu wa ta'ala yushrikuna fi syidda pa Allah subhanahu wa ta'ala fa idha rakibu fil fulk da'a Allah mukhlisina lahu din falamma najjahum ilal barri idahum yusyrikun. Allahu Akbar. Painallahin bangse pa inne kasigpitan delenteng nga laut. Inehlinden da'allaha mukhlisina lahuddin. Sinumbawe di Allah subhanahu wa ta'ala sampurna gani pagsakuto. Musyrik zaman hello. Sumagawa bangse lumuwas ni painti amban yene kasigpitan lehap kaluayahan ne balik di sa kasyirikan de sumagawa musyrik ko itu ka yusyrikuna fil rakhai wasyidda syirkuhum da'im kanian magsirik se sali do si kaluhayahan sali do si kahunitan sali do si kainihan magsirik se si Allah subhanahu wa ta'ala ubus musyrik deluin fahimu ma'na syahadati katauhan de ma'ana kalimat la ilaha illallah la ma'budu bihaqqin illallah. Gak niya patut sinumba melainkan Allah. Sumagawa gak se misarane pigge katauhan de kalimat la ilaha illallah ma'nanin. Sumagawa musyrik ku itu tilawnu ma ma'na kalimat la ilaha illallah. Ini ma'na kalimat la ilaha illallah. Ge katauhan de mang ini ma'nanin. Amban sa babaniin musyrik ku ituhin makalanduk pagsirik nen painte makalandu pag syirik den amban yene musyrik mian si zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Si zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah in Rasulullahin
In Rasulullahin, ga se painte, ga se pinagbidda sine-sine numba si may kanabihan. Sine-sine numba si may batu, sine-sine numba si may malaikat, sine-sine numba si may salihin, sine-sine numba si may malaikat, binono si may Rasulullahin, walam yufarrik bainahum. Ga se pinagbidda wa Rasulullahin, minhum may ya'budul asjara wal ahjar. Kung natasabot ay mian hadis Abi Waqid al-Laythi, mian minhum may ya'budul malaika. Kung Allahin mian kung Allahin si mian sidambua kabtangan ni si waktu pa ini yauma yahsuruhum jami'a, mian si waktu tinipon ni manusiain kemon misal si malaikatin misal si malaikatin kaam ke pa ini sinumbarin pa ini malaikatin ga pa anta waliyuna min dunihim. Ga kami pa ini ga duwan pa ini kami sinumbarin. Suwagawa pa ini kay kanden, iyan me siye mian painte sinumbawe de jinin. Niyan em numba mes me kanabinabihan. Kung ito sabot Allah subhanahu wa ta'ala si kabtangan ne pa si Isa alayhi salam, ya Isa ibn Maryam. Anta qulta lin nas ittakhiduni wa ummiya ilahaini min dunillah. Niyan em magpain numba si me painte mian si me ellew duk si bulan ko zaman Ibrahim alayhi salam. Pain Allahin wa min ayatihi al-lail wan-nahar was-shamsu wal-qamar la tasjudu lillahi wa la lil-qamari la tasjudu lis-shamsi wa la lil-qamari wasjudu lillahi alladhi khalaqahunna in kuntum iyyahu ta'budun. Pa Allah na iyan ni manusia iyan ga sa pinagbidda wa Allah subhanahu wa ta'ala wa Rasulullah binono si wa Rasulullah pa inte pigge sa iyan kakahinan din numba si sadya man Allah subhanahu wa ta'ala. Musyrik po ito. Ina dalil din numba si Allah subhanahu wa ta'ala sumagawa mapinda kami pa inde ruk may musyrik yan dahil lulay sa mapwe siya pa inde numba siya si batu numba siya pa inde si kayo la tanfa wala tadur gay pa inde makapagmumpat gay pa inde makaurungan siya mumpat gay pa inde makaurungan siya kalaatan la tanfa wala tadur gay pa inde makaine sumagawa pa inde kami maku kami tawang pa inde lil anbiya'i walis salihin lahum makaratun indallah. Allahu akbar. Niya pa inne makana. Iyan darajat de si Allah subhanahu wa ta'ala ang kaniyan pa inne pamakuan kami tawangin dalam kubul de. At ang kaniyan pa inne pamakuan kami mian kisegin. Kisegin. Na magpain kita may jamaah muslimin. Iliyan pa inne hujjarin. Ga dunia pagbigdaan bidu kenemesh kufar Quraisy. Si zaman ku itu duk si zaman pangutay Muhammad sallallahu alaihi wasallam binono de Rasulullah bisan sa miya anine hujjarin ambaniin kalimatut tauhidin jamaah muslimin asal halga manamalan taha pepituen sumagawa mi anteg kasawete subay magtabang-tabang iniinihin si painte para kala iniine bang magtabang-tabang mian painte mura ubus atau magtabang-tabang mashab happy ni pamayamyehin lagi din painte bang si kasabenalan subay magtabang-tabang na bang niya lai iyan tawis sa luwas painte amban mian syara dehel makukumaap si Allah subhanahu wa ta'ala ambat kompunne dukbang niya lai tawis saraku iyan panggal si pakalebi na maapon di ko in ako lay painte mian katukbalan nila si ako pinasampay iyan painte kalimatut tauhidin duk iyan syara ininen pinasampay si ako bang upama nila itabis ako mian gay pangga si pakalebe gay kam katawaan in ako lay sa kakulang sin ilmo insyaallah magpraktis pe supaya pakalitin bidangan parangan wahiya assalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.